Ho hatisitswe diperesente tse 16 tsa ditshwaetso tsa COVID-19 di horeng tse 24 tseo ho tsona baahi ba neng ba etsa diteko. Bommasepala ba babedi ba baholo profenseng ena, e leng wa Nelson Mandela Bay le wa Buffalo City, ba tlaleile palo tse hodimo tsa ditshwaetso tsa COVID-19. Mmuso wa profensi o ipileditse ho baahi ho ba sedi ka nako tsohle. On the 12th of December alone, we recorded about 2,097 cases that were reported. We have also heard this week that our President Cyril Ramaphosa, has also tested positive for COVID-19. We wish all the people who have been diagnosed with the virus, including our President, a speedy recovery. Palo ya baahi ba entang kgahlano le tshwaetso ya COVID-19 profenseng ena ha e kgotsofatse. Tonakgolo ya profensi ya Kapa Botjhabela Oscar Mabuyane o tobokeditse maikutlo dintlheng tse mabapi le mafu mabollong nakong ena ya sehla sa hlabula sa mabollo. We are also alarmed and disappointed by the continuing loss of life in the traditional initiation season, with 23 deaths recorded thus far. On top of that, we are currently having 51 hospital admissions with various complications that could have been avoided if men in communities played their part in the process. How do you explain to mothers of these boys that they died in our care because of septic wounds, dehydration, and assault? We need an agent provincial Indaba on this issue to make sure that we continue with our awareness and mobilization of all stakeholders to play their part. Baahi ba profensi ya Kapa Botjhabela ba fetang dimilione tse 2 ho ba dimilione di 6 ba entile kgahlano le tshwaetso tsa COVID-19.